Sanibonani guys, igama Nqubile nginiphathela amanqampunqampu okuzowenza kumkhokha ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi kuzoba nodlame phakathi kwebandla likaSiphamandla noKhulekani okuzogcina sekudlula nomphefumulo ongenacala. Kanti-ke kuphinde kwavezwa ukuthi amabandla azobe sesolana wodwa ngalesi sehlakalo esihlakele. Kuphinde kwaveza ukuthi uGabisile uzobe sephithana ikhanda ngokudlula kwelunga lebandla lamaJudiya, okuveza obala ukuthi guys kuzobe kusabelo. Siyazi-ke ukuthi uGabisile benosabelo kade beyamathe nolimi kuleli viki nje. Kungekudala nje bekade sevumile usabelo ukuthi uzomphelezela uGabisile aye kwi-matric dance yakhe. Kuphinde kwaveza ukuthi uSiphamandla benoKhulekani bazobe sebethola amaphepha avela enkantolo ebatshela phela ukuthi bayadingakala mayelana naleli cala leli lokuthi sekuze kwadlula umphefumulo ongenacala ebandleni labo. Kuphinde kwaveza ukuthi uManzimande uzobe siyahamba entabeni ayokhuleka ukuze phela athole impendulo ukuthi kwenzeka kanjani ngempela masekunje. Kanti-ke kuphinde kwaveza ukuthi uManzimande uzobe-ke seqoka ukuthi abophe ibhande azile ukudla kuze kufike usuku la amadodana akhe uSiphamandla benoKhulekani beze bevume ukuthelelana amanzi bexolelane. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uGabisile benongema bazobe sebeyadudazana bese-ke futhi bayakhalisana ngale ndaba yokudlula kukasabelo. Kanti-ke futhi uGabisile uzobe semema izimbali zasethempelini ukuthi behlangane ndawonye ukuzokwenza inkonzo yesikhumbuzo yakhe uSabelo. Kuphinde kwavezwa ukuthi uKhulekani uzobe seshaya indaba yokuzila ukudla kwama wakhe uManzimande. Kanti-ke uMazungu uzobe secabanga ukuthi indodakazi yakhe uNokubonga ugibele isitimela esimile. Siyazi-ke guys ukuthi uNokubonga sebekwathi inhlo uloke nje ebaseka abantu bakaMthembu, kodwa-ke wayegane indodana yabo umlungisi ongasekho emhlabeni. Yena-ke uMazungu wayetshela ukuthi mhlampe eyodwa yamadodana akaManzimande mhlawumbe uKhulekani noma uSiphamandla uzobe siyamngena uNokubonga, kodwa-ke kubonakala engathi impela amakhosikazi akoSiphamandla noKhulekani abayifuni nje indaba yesithembu. Manje nje usewumuntu nje ofana nesisebenzi laphaya kaMthembu. Guys, aphela lapha-ke amanqampunqampu anamhlanje. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala ngeviki elilandelayo kusukela ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa nokusubscribe and like and comment. Until next time, bye.